Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanok man nagyang kutuwa dito nung ikambindingan sa mga padadauan ng agama tanong agama Islam. Ep mana kebegantan sa bandingan nagyang kutuwa haditha ika-22 sagyang utama mga haditha pembegantan sa bandingan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katayas kanyan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ara'aita idha sallitul maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Ayamanan yan, maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala na miya katitiyan kay amai Abdullah ayutus Jabir awata Abdullah al-Ansari naswat Allah subhanahu wa ta'ala sikiran na dua. Apitiru yan na aring ko na sa katawa mama ini si anihan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pitiru yan. Hey Rasulullah, ya Rasulullah, antun atigyan ni ilayan ko ida sallaytul maktubat upama atigyan kasimbayangan nakatantigyan sa mga parado wasumtu Ramadan nagupusan akan sa Ramadan wa ahlaltul halala napaka halal na kanso halal wa haramtul harama napaka haram na kanso haram sa pananggilaan na kaman walam azid ala dhalika shay'a nagudaa ini pagumanakansan ang mga sunnah mga urip ng Allah adkhulul jannah inu pakasulda ko tigin sa surga nanto na ipitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinaqal na'am tina uway Gina na hadith, miya panutulanan ni Muslim mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maana sa bunsagyan kaya na hadith mawrip Allah subhanahu wa ta'ala na so manusia na upama ka dinian gilubagan sulang wan asunna mawrip Allah subhanahu wa ta'ala na kenaba kasabapan sa kapakanarakayan uli na kenaba niyan ika naraka isulid ko naraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid mangurip Allah na aya kabasaw ng mga ulama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na so kipumbagang ko lang na sunna mangurip Allah na pupakakurang ko kapag agama nagupupakakurang pang ko kapi ataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu upmano ibagakyan sa sunnah sa aya sabab pa kini bagag niyan na sabab ko kagawin na giuto na kadustaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala o mano kanaba kagawin sa gyang utas sunnah na kanabon kedusa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala baca ketagusa pamikiran tanong na inuwagyang ko tuwa mama mangurip Allah aya bupitiru yan na sembayangan yan so faradu nagu pus yan so Ramadan nagu pa halal yan so halal nagu pa haram yan so haram sa pinanggilaan yan mangurip Allah na doon maliso kabagay zakat ako so kapanay haji mangurip Allah subhanahu wa ta'ala paganero mangurip Allah ang mga sabab yan na kaya so kabagay zakat agu sukap na haji na kanaba may papaliugat ko lang na uripan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ka sabusap ka kagagawin. So zakat sabu sa adna kakawasaan yan. So kumasok kapag hajj kapag na haji na sabusap ka kagagawin sa ngulan sa tamo pag bagar maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pada sabab yan maurip Allah kaya aliyo ng mga ulama na kapakayatigi na giyang ko mama na si ko kay isi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nada panami paliwat agi ang kutua dua mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kagi so kapne haji na aya kini paliwat yan mangorip Allah na si ikuragu na ikawalo uriyanu kaya paka tugalin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madinah maana uriyanu kaya paka hijran yan so masuk zakat na benar na minipaliwat si iku kata tagu iyan sa Makkah ugil mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na dapat na maadoy agyang kutuwa usayan yan mga limitan o kabagay sa zakat agusto mga padasyarat yan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala pada pan mangorip Allah akapakaya sabab mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na kapakaya agyang kutuwa mama na so kaisi yang Rasulullah na kapakaya merap na haji din mangorip Allah ikadua na kapakaya mangorip Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kaisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sekalian na pobri adi no mapapatut so kabagay sa zakat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala aya maana mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na so manusia na agupon yan siapa asara siap niya nagyang kutuwa mga faradu ini paliwat wallah subhanahu wa ta'ala na apya dinian miya siap sa mga sunnah na biidnillah na pakasubskan niya ko surga ang urip Allah subhanahu wa ta'ala yung ito hadith na pada sa panutulon nagyang kutuko na sa katawama na sutyagiraw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uway pakasubd ka sa surga asara simbengan na sa mga faradu usaan ka sa Ramadan pakahalal na ka sa halal pakaharam na ka sa haram natik ko na yung utama at tigin na wallahi la azilu ala dhalika shay'a ibita tigin si Allah pada na tigin na ibagumana kang sa gyang kanan niya adoy mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa si tanubutagwi sa diyan ka kopya ko kita na sa nabindigan namin ito mangorip Allah subhanahu wa ta'ala punita na si Allah kakuan tanong sa dawan nagutuma naguilmu agyang kaya pembagantan mo sa mga kakampataw sa yan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala